पेन रेडम खां मावथांखिनि गेजेरजों चिराङाव राइस मिल लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय बारगो एनडीएफबी आरो बारगो एपसु दैदेनगिरिफोरनि जिउ खुंनाय राहानि थाखाय बिटिआर सरकारा पेन रेडम खां मावथांखि फोसावदों पेन रेडम खां मावथांखिनि गेजेरजों दासान्दि बिटिआर सरकारा जायगा जायगा राइस मिल लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनगासिनो आरो खामानिखौबो मावगासिनो बेबायदिनो दिनैबो चिरां जिल्लानि बलामगुरियाव पेन रेडम खां मावथांखिनि गेजेरजों राइस मिल लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ बेखेवदों इएम रनजित बसुमतारिया मख'नो गोनांदि लुफुंजानो थांनाय राइस मिलाव घन्टाफायावनो 4 मेट्रिक टनसिम माइरं दिहुननो हागोन मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनै इएम रनजित बसुमतारिया पेन रेडम खां मावथांखिखौनो सामलायबाय थानाय इएम धनन्जय बसुमतारिनि नुजाथिनायाव अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनाय जायो सार्कल अफिसार जो आरो जोंनि बिजनीनिनो जिल्लानि आबाद बिफाननि मावख'गिरि बिथां इउपिपिएलडिनि जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि आरो साफ्रोमबो दैदेनगिरि नोंथांमोन ओबीसी सेलनि प्रेसिडेन्ट आरो भिसिडिसिनि चेयारमेन नोंथां आरो जोंनि आंनि मावथि लोगो नोंथांमोन मोनसे समनि खोब गोजोननाय मोनदों अखमियाथ' कब नालागे बसाखै नाथो बोले बुजिथ'वाखै आसामिसाव बुंनोसै बयबो बुजिनाय ना আমাৰ सरकार এটা पलिसि एडप्ट কৰিছে আমি যিসকলৰ নাম আছে আমাৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন পেকেজৰ কাৰণে তেওঁলোকতো 4 লাখ পাব যিসকল নাম নাই যিসকল মানে ইনভলভ থাকিও আঁতৰত থাকিব লগা হ'ল তেওঁলোকক ইনভলভ কৰি পেলাই আমি কেনেকৈ সংস্থাপিত হ'ব পাৰোঁ সেইটো উদ্দেশ্যেৰে আমাৰ চৰকাৰে ফিন ৰেডম খাং এটা আঁচনিৰে ফিন ৰেডম খাং মানে নতুনকৈ গজালি ওলা গছটো মৰহি গৈছে কিন্তু নতুনকৈ গজালি ওলাইছে আৰু সেইটো বড়ো ভাষাত ফিন ৰেডম খাং বুলি কয় এই আঁচনিৰ দ্বাৰাই আমাৰ যিসকল জাতিৰ কাৰণে নিজক ত্যাগ কৰিলে এওঁলোকক লৈ পেলাই আমাৰ সমাজখন নতুনকৈ আমি গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যন আনিব বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াত এজনে আনজনক উদগনি দিব লাগিব থুলুংগা নাंगोन सासेखौ होमब्लासो जोङो मावफुंनो हागोन नाथाय जोंनि सरकारा मानव बिरेक प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै हारि दाखांनायावहाय जों साफ्रोमबो हारि दाखांनायाव ओरैबायदि जों गोसो मोदोम जिउ होनानै खामानि मावगासिनो दङ जोङो लैहोर लैहोर ओंखारबोनांगोन आरो सापर्ट होलायनांगोन सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानायनि थाखाय जोङो खोब नाजानांगोन मानोना ओरैबायदि जोंनि बैसोआ दा बे बैसोआव जोङो साख्रि नागिरनायनि बैसो गैला अलरेडि जोंनि बैसोआ माखासे थांखाबाय बे थांखानायखौ बैसोखौ जोङो माबोरै जोंनि फिसा-फिसौखौ गाहाम लामा दिन्थिनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै जोङो माने सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानो हायो नामा इन्टारडिपेन्डेन्टलि सेल्फ डिपेन्डेन्ट खालामनो हायो नामा बेखौ जोङो नोजोर बोनानै फिन रेडम खांखौ लानाय जादों ओंखायनो थांनाय बोसोराव जोंनि सरकारनिफ्राय 9 जिल्लानि मुङाव 5 कोटी थाखा सेंसन खालामनाय जादों बे 5 कोटी थाखाखौ जोंनि माखासेया बुजियाखै माने हि शिवसारायতো 5 कोटी टका দিম বুলি কৈছিলে পইচাটো ক'ত পইচাটো আমি নিদিম পইচাটো কি কাৰণে নিদিম হেনকেছ যদি পইচা দিয়ে আমাৰ হাতত কেতিয়াও নাথাকে কিয়নো আমাৰ এতিয়া আমি কাম কৰাত খুব মানে মন দিব নোৱাৰা অৱস্থাৰ হৈ আছে কিয়নো 20 বছৰ 30 বছৰ কিংবা 35 বছৰ আন্দোলনত ইনভলভ হৈ পেলাই এই সময়ত কাম কৰাটো ইমান সহজ নহয় তাৰ কাৰণে ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি আমি কেনেকৈ ইনভলভ হৈ পেলাই কামেৰে আমি বা আকৌ নতুনকৈ শিকি পেলাই गोदानै जायनि जाहोनाव जों फिन रेडम खां होननानै बुंदों जोङो बोखांफिननो हागोन बे नोजोरजोंसो 5 कोटी थाखाखौ सेंसन होनाय जादों एनि प्रजेक्ट दा जों बहाय मिल बसायदों मिल बसायनायानो जथेस्थ नङा साबेसे मानसि जों मिलाव इनभल्भ जागोन साबेसे मानसिनि थांना थानायनि राहा लामाया मिलजों फैगोन আমাৰ হাতত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি পৰি আছে লাখ লাখ মানুহ ইনক্ৰছ হৈ আছে নহয় সেই মাটিবোৰ যদি আমি
লৈ ল'ব পাৰোঁ বা ইচ্ছা কৰে ইয়াত আমি খেতি কৰিবলৈ আমি ওলাই আহিব লাগিব খেতিও আমাৰ লং টাৰ্ম প্ৰজেক্ট আৰু শ্বৰ্ট টাৰ্ম প্ৰজেক্ট আছে শ্বৰ্ট টাৰ্ম প্ৰজেক্ট হ'লে আমি কল ৰুব পাৰোঁ লং টাৰ্ম প্ৰজেক্ট তাৰে মাজতে আমি অগৰ গছ ৰুব পাৰে চন্দন গছ ৰুব পাৰে এটা চন্দন গছটো 12 বছৰৰ পৰা যদি 15 বছৰ হয় এইটো মিনিমাম 60 কেজি হয় ফাংচি অগৰ চন্দন দংফাঙা লাল চন্দনৰ দামটো বৰ্তমান পাৰ কেজি 2600 টাকা লাল চন্দনৰ যদি 50 কেজিও হয় 15 বছৰত গছটো আমি চাব নালাগে না কল আমি ৰুইছোঁ না কি কয় নেমু ৰুইছোঁ আনাৰস ৰুইছোঁ তাৰ মাজতে আমাৰ গছবোৰ ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব তেনেকৈ লং টাৰ্ম শ্বৰ্ট টাৰ্ম প্ৰজেক্টটো আমি লৈছোঁ আপোনালোকে ওলাই আহক য'ত নেকি NDBৰ ময়ে এজন কেডাৰ আছিলে মাটিটো ময়ে চম্ভালি আছে আৰু প্ৰত্যেক আমাৰ চাৰ্কল অফিচাৰসকলে ভেৰি য়াং এণ্ড এনাৰ্জেটিক দে আৰ ভেৰি ইগাৰ টু হেল্প এভৰিৱান দ্য পিপল অফ BTC যদি ইয়াত যেराव ইচ্ছা दङ जोंनि सरकारा अफिसारफ्राबो गोसो दङ जों ओंखारबोनांगोन दा ओंखायनो बे 5 कोटि थाखाखौ सोरबाया सानदों आरो डाइरेक्ट माबा मोनसे दानानै बाव फैसाखौ गथाबोनांगोन बिदि नङा जों ओंखारबोनांगोन बेनिफ्राय सासेया सासेखौ इनकारेज होलायनांगोन दा आं मोनसे अमा फार्म खालामदों आं बेवहाय आंनि लाभा लाबनि थाखाय खालामाखै जोंनि सेंग्राफ्रा एसे इनकारेज मोनथों होननानै आं खालामदों मर्टालिटिया 200टा गाहरि আছে এই সাৰৰ যথেষ্ট গাইড আছে মই গাহৰি ফাৰ্ম কৰাটো চাইনি গাইড দङ आंनियाव 200टा अमा दङ दा बे 200टा अमा आं जेनेबा 12 जन सेल्फ हेल्प ग्रुप आमी बनायছো मता মানুহৰ सेल्फ हेल्प ग्रुप এই सेल्फ हेल्प ग्रुपটো পইচা কালেকশন কৰি পেলাই আমি প্ৰথমত 12টা গাহৰি পোৱালি লৈছো 12টা 2 বছৰৰ নামত 200টা হয় 2 বছৰৰ মানে ইনক্রিজ जालांबाय थायो মানে মাল্টিপ্লাই जालांबाय थायो आइसरा माबा खालामदों जों दा साइन्टिफिक माबा प्रसेसजों जोङो दाउ अमाबो फिसिदों दाउबो फिसिदों प्रत्येक माहत आमार मुर्गिफोरा 2.5 लाख मान टका आহে স্যার प्रत्येक मासाव दाउनिफ्राय खस्थ' दङ एसे যদি 2.5 लाख करि फैबाय थायोब्ला अमानि दानायाबो फैबाय ओमफ्राय जों हा एसे आंनि अलप माटी हेरि কৰি লৈছো আমি পার্মানেন্ট কৰিব পৰা নাই মইও মানে ইমান ইচ্ছা কৰা নাই পার্মানেন্ট কৰিবলৈ মাটিটো চৰকাৰৰ মাটি লাহেকে আমি কৰিম আৰু ৰেজিষ্টাৰ হৈ গৈছে আমাৰ সেলফ হেল্প গ্ৰুপটো কিন্তু আমি কিন্তু ডকুমেন্ট ভৰা নাই সেইটো মানে ভৰাই দিম মই জাস্ট মানুহবিলাকক ইনকাৰেজ কৰাই লৈছো এইবাৰ মই 1500টা হেৰি গছ ৰুৱাই দিছো মোৰ ফালৰ পৰা কিনিছো চন্দন 1500টা দংফাংखौ গায়नायनि उनाव 15 বছৰৰ পাছত কিমান হ'ব মাল্টিপ্লাই 50 কেজি লগে হিসাব কৰকচোন 1000 গছ থাকিলেতো 50 কেজি হলে কিমান হ'ব 50 কেজি হলে 50000 নহয় জানো 50000 কেজি হ'ব না বেছি হ'ব ৰে 50000 কেজি হ'ব 50000 কেজি মাল্টিপ্লাই কৰ 2600 কিমান লাখ টকা আহিব বহি বহি আহি যাব কিন্তু আপুনি হদাই উফ মাৰিব নালাগে बेखौथ' जों फोसाबनोबो नाङा गायनाल' होनांगौ बे ओरैनो माल्टिप्लाइ जालाङो आं ओंखायनो नैबे जोंनि बे XNDB-फोरनि जा केम्प बे केम्पआवबो दंफां गायनांगौ होननानै जोङो आंनिफ्राय थुलुंगादों बारा दाम नङा आं माबा खालामनो हागोन कानेक्सन खालामनो हागोन 30 टाकानिफ्राय 40 टाकाल' फांसेयाव दंफांनि दामा जास्ट दै गोनां पानी থকা জেগাত ৰুব নালাগে रुई जास्ट खबहे लागे प्रत्येक फैमिली जदि बारित आमार 5 डालकेও गछ रुए मोर लराটো যদি এতিয়া কেজি 1 পঢ়ি আছে 15 বছৰ যদি মেট্ৰিক পাস কৰে এডমিশনটো বেলেগ কথা তেনেকে শান্তিগল কৰিব নালাগে बे दंफांनिफ्राय जों एडमिशन लायनो हायो माने मोजां सोलोंथाय होनो हायो जास्ट মই एग्जांपल हे दिसो जेतु आमार हरु 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 कार्य जब जाक आमी माने बंचित कराय লৈ পেলাই আমার মানে উন্নতিৰ পৰা আমি নিজে নিজে বঞ্চিত হৈ আছো বাকিটো হৈ যাব ধৰি লওক আমাৰ ইয়াত দি দিলো ফৰ এক্সাম্পল বাকিটো আমি কোৱালিটি সরকার দেশ বনাবৰ কাৰণে প্ৰদেশ বনাবৰ কাৰণে অঞ্চল বনাবৰ কাৰণে কোৱালিটি ল'ৰা ছোৱালী আমি ল'ব লাগিব যিবিলাকে শিক্ষিত হিয়তে ইন্টাৰভিউ পাস কৰি পেলাই আমিতো বিনা পইচাতে দিম চাকৰি যিবিলাকে পাস কৰিব তাকে দিব अब्लाबो XNDB-फोर हिसाबै
माबा मोनसे खथा दोननायनि थाखाय राहा ला। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 11 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 11 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाय लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।